Kopelakistan bayide agatistan jangan neka Eucharis bakuid iba Sibelius namba secretary jangan neka Frablok lapdias ngoba yepi iba YPW syakan neka Siburon joka Paris Kasiburon joka Paris kade Kasiburon joka jinsngungu ngi pinpau kajinsngungu jongi yau beli terkendat nagabanda kajingkerku bau beli ute sekelhai halor kanega parish Divine Savior Parish nong tumai kanega da deity jonga kum parish pesa kanega port ban sngungu ya fi iwi nama filap light yala de ban wan shane ban shiminda kanega Eucharis pakuit ha ka ba fi ko ban pin kraw ya kanega Siburon joka parish kaneka teka simbani kong nga yolat ban pilong ya kaneka Siburon joka pari sangne ha kini kilai sinem ngim simla pilong ka pari ste nama ladon covid enre minda ublei ulai lad yengi ban pilong sasisienru ya kaneka Siburon joka pari ha kaneka sipotrik benai Desember ya kaneka pari shungi lakindup san tiliki balangsno bad fra tiliki block saudon jogan ke parish katkum ka statistics bangalayo ngidon kumba ar posan hajar sauspa saupo arngur Kikistan akan ke parish ar posan hajar sauspa saupwa katkum ka statistics bangalayo akan ke jilani yang bajungi ngidon Saupo frateli ki parishes, saupo frateli, ayusno naka. Apeng gini ki arteli, apeng gini ki saupo frateli ki parish, ni don arteli ki parish, ki berdon palat arposan hajar murtam Kikistan. Kadai kawe maulai, kadai hangne Divine Savior Parish. Ka parish kabayar, ka parish agba ni don bun Catholic population. Ki father ru ki baduna nim dabune ki father angne en ringi persangkat bela ban syarai ya kini Kikistan ki bodona ko ka parish yungi ngidon kumba palat san hajar tham ki Kikistan kaying kasa akan ka parish yungi katkum ka statistics ngalayo san hajar arspa sauposan ki kaying kasa apo ka ne ka parish yungi te minta kasngi ngi kuaban pinpau kajing sngongu jongi ya boleh terkenda nagbanda kana ka parish ka baitena pada nagbanda kajing kurku bau boleh ute sekre ha halor kana ka parish ngimlaban klet ya kito ki armut ki father ki pioneer jong kana ka parish ngi father Usai bad father Herman kana ka parish ka mati jongi sija kila tresito madu kata-kata badangi kum Kikistan ngikit ki sojo kaji tresito joki te bararmut father Herman father Usai kim don surgat badngi Henry akan kasngi boron joka parish ketika deity jongi kum Kikistan ni ya roya obli ngi sngongu ya obli naga banda kini ki arngut kila yolat bantre bun snem akan ka parish jongi kum ki pioneer joka ka parish jongi Kilastan ya kan ke parish house name Shiajar Hindai spa Hinyopo Hindriu kata kamu kane ketika ke parish te ka ba la saupo hinyo ni rakemenda kasngi ke parish te ka ba saupo hinyo mangi barong itip adin lais name ni rake kal golden jubilee kajin dap san post name jong kajin don jogen ke parish angani te akini ki laisnem ngin sapin kre nado shadong nagabanda ka jubilee golden jubilee jo kene ka parish shongi te ngin don kam ban perkat sani kuminong ilaban pin kraw kata ka golden jubilee jo kene ka parish shongi ngin don akan ka parish kumba kindai tliku school ngin don kawe ka higher secondary school ya Chelias padang ngin don fratliku school aki balangsno bad ngidon kumba
lajan ars pangut ki nungi kai kena ke parish chungi ki nungi kai kumba frapasan ngur ki yo tulop na commission bad ka to kan ngur ki yo deficit tulop bad ngidon malu mala ars pa ngut ki nungi kai kidup kena ka echelias bad kini ki school baper ngidon na ki balangshno ngidon kumba santli ki convent na kena ka parish chungi ngidon auxilium convent mercy home salvatorian umbling magnificat but nongrim hills franciscan sisters tengi sngongu yauble nagabanda kini ki kaying jo ki sister akene ka parish chungi santli ki convent but nagabanda kajin treshe tom chuki bana jingnan jistan man lejungo ye kini ki kashnong gatau bad manila pe ka kubor baba jonguble akarukom baper hakane ka sngi ka de deity jonga kum parish priest bad sngongo ye ki father ki bedona kene ka parish chungi father jos udon shadie nang tai us snga plaminta te aga jinlon timen mamalumala lapoi karta hinyepo ulale bun ki kam shisha aman lubnai u sam communion nagbanda ki baduk nagbanda ki bapang bad upilong kaneka kasngi sajan man kasngi sajan usimti ketpang kaneka mas bakut bad kajimene sakrament dangne bad katkum kajila jongo ulele bun kika nagabanda kajimba jonga kaneka parish chungi te kadeka kakam jonga ban semungu yei nagabanda kajileba jongo nagabanda kajitre shetum jongo ban piditra susu ya kena ka parish chungi ngidonangne father Genesius ulong director joka bits bad kinegi kena ka rila te mawuru dan bun ki jintre teng udon ka male jongo shane shatai nagabanda ka meeting shane shatai kan reukloy ban era ya kena ka parish akaru komba per idon father brother Anand umdon shane min dakasngi namaru don apo silom upilong ka jinduai udon retreat nagabanda jungu hantai idon bro deacon Kombor Singh bad kini ki brother ki bedon angne aka rilang ngas ngomo yeki nagabanda ka jileba joki nagabanda ka jintre shitom joki nagabanda ka jingkit kia yeki kam jam joki hile yeki ki bro nagabanda ka brom jungu bli nagabanda ka jumba jo kana ka parish chungi minta kasih ngidon angni ru Father Francisco udina ka MC convent hantai nongra ki Father Baro ki bedon hantai ki kloy bani rapiengi ki pole mas shane shatai ki ai ki sam sacrament ki elap bad ki lelebun ki baro nakabanda ka jumba jo ka parish chungi Father Francisco udeyu rector jo ka yi hantai wanakari Japan te nakari Japan ulawan kum missionary ban pin priya ka kubor baba jongu jisu akan ka tain te mangi akan ka sngi ngas ngongo yei nakabanda ka jileba jungi ngakaban sngongo baro ki sister ngamdar ka manjat kete ki sister baro na kini ki santli ki convent ki treshito ban pinitina dia kana ka parish jungi minin baro laingut ki sister na auxilium ki la treshito ban pin riam ya kana ka duat ka dupat ki la treshito baro shisngi ban pinitidal sesu ya kena ka parish chungi nak banta kena ka singi boron joka parish kunjuru ki sister nak geleng joka kena ka convent chungi apo ka parish chungi ki tresito ki le ki boro nak banta ka jumba joka kena ka parish chungi ngako ban ngonguru ya ki father ki bawa nak institution baper kamta me ka singu try hangni ru father Thomas Ruban ka singu try bad ki father na Don Bosco Sendanis na Christ King na ka Injom Bishop geleng na Junre kiwan shane bani rap ya kana ka parish chungi to ngim laban klet ya ka jing leba chungi namar mangi ngidon angne tang langut ki father shisha arpo san ka chartam ki catholic tan langut ki father ngimla ban pin biang ya ki baro to ngidon kang ka jing rap chungi wipat tengi sngongo ya kini ki father ki bawa nak geleng bani rap ya kini ki snong taw jong kana ka parish chungi te minda usrengi sngongo ya oble namar ngiyo iwe yu father batmai insayo Deacon Ruben idena kasnong umbling te arpoterik no kade kasngi kajingit dan jungu baradin bade kadon ka first mass of umbling te ngi sngongo ya oble nagbanda
une udiken un selong padar aka arpo tarik jong benai Januari te kane kate jingker pucung oble nak banda kane ka Paris barokawi ni don ka bun kiling do bun kri union nak kane ka Paris chungi ban sarai ban yalap banai jingnan jistat ki kun kiti jong kane ka Paris chungi ha kane ka singi ngakwa ban pinpau ka jing sngongu jonga aki dokor jong ka Paris council barokawi klam ka jing tre jungki ngimla ban le ka Paris Council kaya rap ya ki father ki bedonang ne bat piniai dak karukang ka bede hok ya kan ka Paris chungi te ngam laban jer keteng baro jogi na ka Paris Council chungi kan denga ko ban sngongo ya secretary ba Edward ba assistant secretary ba Kindiu ba Edmund Pasi ude finance ude treasurer jogi na ka Paris Council chungi nakabanda kajin tre sutom jungki nakabanda kajin leba jungki ni kwa ban yaro yau bele ban sngungu yau bele pad ringkat bad maki ki we pat ki nungit kam ki don hangene ki Paris Council ngakaban sngungu baro ki ramba balang chairman jokene ki blog jokene ka balang snong ki nungit kam joki balang snong kunjuru kini ki frateli ki blog nakabanda kajin leba jungki kajin tre sutom joki ban pinitna susu yakene ka Paris sungi akan kapor ngakoban pinpau kaji sngungu jongaru ai iba Severius belong secretary jogan ka frablok ngile bun ki baro nakabanda kajumba jogan ka Paris sugi kumno ngila ban peninsula susu ya kan ka Paris sugi te akan ka sngi ngakoru ban sngungu yaki katkis basti ba Valentine kini ki arngod barbor ki donang ne ban yarapi ki father ban pindap ki kam bi jam jokin ki pad jungu ble ki bawan nakbanda bun ki kamang ne tengas ngungu yakiru nakbanda ka jing leba ka jile spon choki ki IT ka metmen sim ban IT nakbanda kaburom jungu ble ki berbakile te ngakwaru ban sngungu akan ka por namar ka ne ka dekasngi ka bakapang kum Paris Place ngako ban sngungu ya pi baro kini ki seng baper seng samla seng kinde seng ramba na kampame na kabanta ki nungit kam chuki ki president secretary treasurer kila ki treasurer akar kum baper ban pinkra ban pinitenat ya kaneka Paris chungi te ngako ban snunguru ya ki salvation cooperatives past peoples nakabanda ka jile ba chuki idon ru kini ki KBB wa Joseph ang keduna maulen re mawuru upresang kat bela ban ayengi kamen sim kumno ban pinro ya ke KBB akan ka Paris chungi kumno ngilawan yeng ala ki jong kejat tenga ko ban sngongo minta kasih kam tame kini ki koer na madan deting mo oh maulen re ala klet maulen re mo nomor ki donang ne nakabanda kajing ruai ki ai men si mengi ki kwa yengi baro ban yalamingi sauji sulimba kajing ruai jungki te ngamlaban klet ba yo samla Felix Langsti nakabanda kajing tre sitom jungi namala kasih utrai udonang ne nakabanda kamas bas san bajemas udonang ne nakabanda ke music system nakabanda ki PS system baro ki u tre sitom leba nak benda jungi te akan kasih ngako ban sngungu yi akarukang kebakupang ngako aruban banai kuble kerpang ban sngungu iba David ban kikinna duan nak benda kaji leba jungi nama ladang imdor kikinna duan akapormas ngisngo kenca te maki ki pinkemen yangi to kuble sibun ban David ban kikinna duan nak benda kaji leba jungi ngikwaru ban kinmau ban duai kerpang kini ki prayer group ki badonang ni kong lona bad ki weipat man kasih sejan ki wan sini ban duai limba kajin duai jo ki man la kasih sejan mangiru yo kabor sisa ban piniari ki kam gi jam jongi ki to ki bam juwan sa kaye meneru ki yo jingger ku limba kajin duai jo ki te ngikwa ban sungu ya kan ka prayer group nama kajin duai jongki kaya rapingi ban seiso kajingim jungi tengi don kini ki committee bafer akan ka Paris jungi ngamlaban jerbur ki committee
ngidon kaneka food committee minta kasih kita sitom ban pin kre kamang gadi nak banta jungi mde ta minta kasih endre malla ka por ngidon kanau kena ka program kita sitom madu kata-kata ban pin biang kabang gadi nak banta jungi te ngako ban sungu kini ki nungit kam jogen ka food committee kam tame min shua ba blosing sotun ba lagi bad kiwe patro kita sitom naga banda jungi ki pinkre kabang tadi malla kapor ngidon kam blosing sotun bad baladi kini ki harngot ngakwaban pinpa wa kana kapor kajing sungu jok paris barakowi te ngidon blu kiwe pat ka committee board ki committee ngidon ka paris jungi endre ngakwaban pinpa kajing sungu jonga ai kong Bandrida Langsti nama di Secretary Jongan Education Department akhirnya kesengi baladep ngila pelong keneka Common Annual Examination ngila set jingkeli nangene ngila correct kini ke jingkeli nangene hi kinongi kai kilawan sene pun ka jingtre ka don hi ende kong Bandrida kala kitki ai keneka ka kum Secretary Jongan Education Department Jongan ke Parish bad ngila pin krena don shadong keneka research akhirnya kesengi bantuan ngin sai keneka research ngasunguru ikinongi kai baro jogen ka Paris sungi kita isi to madu kata-kata ban pinkiu kajinang kajista to kikun kiti jogen ka Paris sungi te minta kasingi kade kasingi kabakrpa ngisngongo iwe naga banda kajitra sitom jopi kajing leba jopi te ngikwa ban pinitnar susu ya ka Paris sungi ladang yetre lang lada ni kitkia lang kikam kijam chungi ni lawan pinit tenar susu ya kan ke Paris chungi te kane kadeka de kasingi kabakrpa kumu Paris space na smongo yepi naga banda ka ni lewa chupi kine ki lokmi ki upa ki kun ki samla baro piwan sene minda namar ngi ko ban smongo ya uble naga banda kajin kurku ba uble utese kurhai halor chungi we te ngamdor ka manelap sapang kene gospel namar mangi barong itip ngidon akan ka por adwen ka por ngi kemilindi nak banda ka juan jungu jisu minta ka singa de ka singu trai bar jokan ka por adwen dang don ka mat jungi kumba kat sau singi ban rake ka singi borom Christmas ba ngi kermen ngi pin kre yala ka donur jungi ban prias ngoba ya wuji sukum minong pinim halaka Paris jungi akayeng ka semjungi kamta me ka donur jungi uji sulong unong pinim ulong ka jinsai jong ka perte ulawan sa kan ka perte ban pelai tingi nakipop kisang badu ban kindu yangi nakajindum sa ka jinsai te ka por adwen ka por ni pinkre nakabanda ka jingwan jung uji su te shibit ngi don bun ki program te ni sashi siendo ni kerpar ye pi baro ban siminda kini program bafer ni pensongshit ya kana kasingi limba ka jindon jopi ya kana ka perti akana ka Paris sungi minta hangne te ngakwa ban su pinkut ma pipi kin mau u John F Kennedy ulalong president John Kerry Amerika anga jingkrem bani kong jungu ula kren aki pait ba uang te wat kli ke Paris kalaban le nagabanda chu ka betishment skari jongi Amerika kalaban le nagabanda jompi kli ala de ke filaban le nagabanda kaneka ri Amerika kato ke ka kobor nga ko bana ya pi min lakasi mangi barong ilong ti dakord jong kaneka Paris shun wat kli ke ka Paris kalaban le nagabanda jompi ande kli ala de kayeng ilaban le ya kan ka Paris chuni namar mangi ki father ngi wan sane ngi tre ka to kan snem ngi le no nang ne ande ma fi baro fi do nang ne filong ki the court jogen ka Paris chuni ni yo transfer ma fi mi yo transfer te kli ala de iwe kayeng alaban le ndaga banda kan ka Paris ndaga banda ka jumba jogen ka Paris chuni nambang ila wan long ki the court ki basisa jokabala teng ikimilindi bun ki borona ki bahlor ende ngim don kaman kimilindi ni donang ini ngilong ki custodian jokan ka Paris sungi minda
ni tresito nak banda ka jumpa jokan ke Paris adin bade ile no sakawi pat chaka entre mafi fidonang ini barbo to tresito lebha pinitinat yakan ke Paris kumba u John F Kennedy luckily occupied ba jokari Amerika wat kli kai ka kari kalaballe nak banda jupi entre kli alade kai filaballe nak banda ka Amerika ban pin kraw yakari Amerika kane kate ka kubor ngakobana yapi midakasni kane kate ka singi burom joka Paris shungi isgo yalade kum kita kor joka Paris shungi badangi duai ka pan nak banda kane ka Paris kane ka singi kana ba kane ka Paris kan selong ka Paris ka bitenat kayinga sambaro ka bron ka Paris kan long kayinga sang ka baklai nak jingit badangi la limba ka jinduai jongi ngila ban pin mi kikun kiti kato kan dengot kum kriuniam kum ki lingdo kum ki noktre balang bantre ya kabri sowan jung trai ngidor ka bantuai kalingga jong ka Paris kalingga jong ka balang kalong kabaya sisa yendre ki noktre ki beduna lada fidua ya kayinga seman ka singi lada fidon kata ka jintumu te umble un sakar ko ya ka Paris sungi dago ai bun ki lingdo bun ki rinyam bantre nagabanda ka burum jung umble nama ladang ala keren mini na po umbling ladang idon ki father akan ke Paris jungi lani akan ke daisi jungi ladang idon pun ki father ngilaman pli satli ki Paris sisun don akan ke Paris jungi nama malla kasnong idon palat saus pasan spatli ke yingasen nongrang idon fras patam umbling idon fras patam madan deting idon hinius patam madan maulen ring idon hinius patam te malla kasnong kadiban long ke Paris ladang idon kilindo kenapa Pinyo jimindoi naga jindon cuki lingdon naga jindon cuki reuniam namar kila ban sarai kila ban yarap yapi kila ban pinbe jaga jingi chopi tengte mangi ngisim jinge ban su sarai arpasan azar tam ki katolik ki berona ke Paris shungi te nidwai kerpang bau blei sekerku ya ke Paris shungi daga ba ai ngi bon ki lingdo bon ki reuniam minta usneng yo iwe mo iwe lingdo naga ke Paris shungi itu wai kerpang ro diken conversing upin kerela de banlong lingdo te ni undon shane minta kasni undon sakabai pat ka program en dengan seduai kerpan nak benda jungiru akan kasni ublei un kerko ya ka jingle ba jopi ka jingle spon jopi ya ro ya ublei nak benda kena ka Paris kerpar ya ublei bani don regal bangi kenapa mangi baro ngisngo yala de kum kita kot ke bersisa joka bala balangi tresito nak benda ka burom jungu ublei amal kasni joka jingim jungi yani ro Jesus Christ